ni wonde kala yimɓe ɓe ala tarihaare ɓe ala avenir ɓe ala jango. Kala yimɓe majjaɓe iwdi mum ndin ɓe wawata tutande iwdi maɓɓe ndin. Jomiraɓe gande ɓe no fottani ɗum. E hoore kadi tariha on kadi ko gandal diina kadi Allah wi faqsusil qasosa la'allahum yatafakkaruna. Ko ɗum wiya ɗon al qisas ko tarihaji ɗin qissaneɓe qissaji tariha ɗin belajo yimɓe ɓe manditoto, belajo yimɓe ɓe wajitoto. Si neɗɗo foofi wandinama hari ben makko ko kelɗuɗo, ɗum ɗon o hersa e hoore makko o darano kelɗira. Si neɗɗo kelɗi wandinama hari ben makko kelɗa o darayno woɗɗodira e konko ɓen ben makko jasiri ɗon. Ko ɗum waɗi tariha ekketake. Kala yimɓe ɓe ala tariha ɓe ala avenir ɓe ala jango moƴƴo. Ko andugol tariha ma on wawa ma hewtinde ka fokkituɗa ɗon. Ko ɗum waɗi ka l'islam a fuɗɗoto tun jangude ka nder Qur'ana janga fi gurnan nelaɗo atto annabaku wi'ugol mo innaka la ala khuluqin azim ko ɗum Qur'ana woni wiide ɗon. A woni e dow jikku tedduɗo no e wasi ko on jikku ɗon ittuma ka yaasi l'islam adduma ka nder l'islam. On faami donc haray ko wowiti kon e tariha men on ko moƴƴi kon ɗum no hana feññinede ko memminta probléme kon suuɗe amma rasisiyagal leƴƴiyagal heɗen tori Allah heɗen dandini e muɗum sabu hulugol kamba mo annabijo sallam maki ɓe maki al asabiyatu da'uha fa innaha muntina. Rasisiyagal liɓe ɗum ko luuɓu ɗum bonna yimɓe.